INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong te in zain chi bai kan bu ka cheu voin hi July ni som ni le pahni zirtop ni ania dam takai nom theu kan be se nimin tlai dar li vel khan kalemeu chualama kale PDF first battalion tele SAC sipai te anin kap le nia soyani a chanchin chiang jok ngai chan me kani sipayin thu nei nan pong lak nu hian tamu township a mi som pakua in nun nan chan to a mi paruk aya tlem lo man ni to bokin chen na in som pakua hal chiat ni to bok ni in Cookie Student Union chuan an soi tamu township huam chunga internet line an pin hi thlanga vel ani to ni in an soi bok ani Sakain region chong u township a July ni som pakua khan SAC sipai te chu PDF lamin voithum an bom mana sipai som pali ayatlem lawan thi ni in chong u PDF ten an soi July ni som pakua jing lama mongyua atanga chong u lampanakal chuak SAC sipai som ni vel chuan na motor an bom phota sipai pali an thia crane mangin an thiar ni in an soi nge a ambulance motorin hliam tuar te thiar boka chhun lama chuan ong chian ta lama sipai poruk an cholain PDF 4th battalion ten an bom le a an vain an thi veka an bul hnayami ten an silayan walak sak mek lain an bom chhun zoma pali an thi bel le bok ni in an soi tin sakaya tanga mongyua lampanakal sipai motor som pali po an lo beile boka thizat an soi chiang thei ri lo Sakain region kan balu township a chisu khochanchin kan soi to kha nimin lama thilom dan chiang jok an soi le a sipai ten an hal le an soi sakhlum ta ko ruang som ni vel an mule nia soi ani hetianga a hloma an tha hi helai vela hian som sari lai an tling ni in an soi chisu khuwa hi islam zirtir na zui an ni dewa July ni som pariat khan SAC lam chuan helicopter pahnin an kap chiam maya chumi nuwa ni chung khuan hal le a civil mi som ni vel a rualin an that le ni arab thlak du hle tuna hian civil mi som sari vel chu chin riat lovin an ommek boka sipai ten an soi saka an tha tak te ruang hi an kholaya te adar deu nuai maya an hal boka wangin tu te nge ti pon thlei thei lova tin Buddhist temple bulvela ruang an char thuan soi bok Sakain region yinma pin township a ban bui khwa tanga mar thlang lama om civil mi te in then khat chu July ni som ni le pakhat nimin chonulam khan sipai ten an hal le nia soyani sipai te le an lamtang piuso tri ten an hala in an hal ba ka mi man an nei nual nia soi ani boka in engza chiange kangral ti an soi thei mai ri talo Makui region Kanko township Tilin township le Chautu township lama te hian July ni som pakua Martyrs Day khan SAC lam chuan internet ti top sakin thlo nei na kap ta hlom nia soi ani July ni som pako zandar som vel khan mita lui tlak lam vaw kam rula thingtlang khuwa te chu SAC lam chuan helicopter le jet fighter te in an boma tin July ni som ni po khan ha kha lam kalno kong puidung le mita le inkara voisom pariat vel boman thak le bok chutia boman thak nu chuan leisipai te vei vak vele in operation an nei chhun zom nia soi ani boka kong puidung zolovin kong te ke kong an zo thin nia soi ani kan ko lam hi July ni som pakua tanga ni som ni le pakhat thleng kha chuan telephone line le internet anti top veka chutianga anti hnu chuan thlona te nan bomta ni inalang chin state ne na anin ri na lama telephone line omna atanga report pe thei pakhatin chutiang chuan a soi ani Makui region Salin township lama po nimin pia le nimin lam khan indona chuak an township tlak lam
khun palu khobula July ni somni zing lamdar nga vel khan PDF ten ral thuam lenin sipai motor voi thum an lo kapa an fu ngei ni nan soya khun palu kongpuya tho chuan July ni somni le pakhat chomadar som vel khan sipai zathum le somnga vel omna motor rual an lo bom le boka bom voili anti puak ni nan soi heng ni ni chunga an malak na hian sipai engzat nge thi ti an soi chiang thailo Makui region tho Minbu district lamero an che thadeu viau mai an district huam chunga PDF tele SAC sipai te chu July ni somni le pakhat te khananin ka pa PDF lam chuan bom an chelek le ber ani mela an bom ti pu awanga SAC sipai thi somthum le pathum lai an ni ti an soi Minbu district huam chung pating tumung yarot tlak lama nama tong tlang dunga PDF kem beiturin July ni somni khan SAC sipai zalila yan thok chuak to a ke man thlen main kong laka anin ka pa PDF lam mi pakhatin hliam te na vanaya SAC sipai pathuman thi ni inan soi boka chumi nu chuan anin ka na chevel thingtang kholama SAC sipai te chu an tuan na satahle nia soyani July ni somni le pakhata chuan salin tam sipa ngahlain oil lai na bula PDF lamin bom voili ti puakin SAC sipayan lo beya sipai somthum layan thi ni inan soi Shan State Chimlam Phekong Town sipa la he khobul mual ponga duty SAC sipai te chu July ni somni le pakhat nimin chonudar thum pel felvel khan Phekong PDF tenan ka pa sipai pakua an kap hlum ni inan soi darkar khate movel anin kap tona Phekong atangin ral thuam lianin an ka pui boka wangin PDF te chu an tol kir le ta ni inanin soi boka thi le hliam tuaran omlo SAC lamin ral thuam lian an cheleka wangin an chevel khuwa te chu an ral tlan le tahlom ni inan soi boka Phekong PDF te hi Karen ni National Defence Force KNDF That Battalion 10 an pui ve boka ni Mandalay Region Natochi Township Natochi atanga wet lu lampanakal sipai pariat chuan na bus pakhat chu July ni somni tlaida rukvel khan Natochi PDF 10 bom voi ni ti puakinan lo beya sipai pathuman thi Rangoon khopui South Dagom Township veng somni le pahni na July ni ruk zing lamdar kwa vel khan kum somni le paruk mi ku ong min thui chu an venga in za ho tu khin mong tanan lo changin a lo vohlum ti nimin khan chiat tok te chung kwa inan soya tun ma poin he pa hian thalai te hi a soi sade ufo ni inan soya ku ong min thuero thi khop hialin a soi satani hemi chungchanga hian SAC lam chuan tun thleng hian tual thatu chunga engma malak na an nei lova mi a tha ni July ni rukhan khin mong ta na chu police lamin an la a hrem na pe ka hnekin an veng tlat ta zok ni inan soi amak thei khop mai Karen State Tantong Township July ni som pangale ni som pariat thleng khan nili chung indona chuaka SAC lamatangin an sipai lal telin sipai somni le panga an thi ni in NDTF lam chuan nimin khan an soi PDF pol dang tu ma tan puina tel lova an be thu an soi tel kher bokani Karen nam sipai te inkara hian boina chuak palangem ti hi thil hlo thon om deuh a om meka kan video masa khan ko tu le army an din thu kan soi to a ko tu le ti hi an mani Karen tonga an nam pumin an ram be sei abstract and imagery term timayila puel keivaman asuang to na a zoram ro pui tak lo piang tura abei sei angchi soi chuana tongkam ani bera hetia ashana nam sipai handin le hi atul love ti in ken iu noya nam sipai KNLA chuan
nimin lam khan thu chua an lo siam ve ngal ni in news a kan titel man talovani Sony damia kai hruaina hnuaia nam sipai pol khat kotuli army ding hi thil tul lo takle omze om lo takania KNLA le KNDO te hian kan pom theilovani anti kotuli army hi sangkhat zakwa le somli le pakokum January ni somthum le pakhata tanga karen nampum huap politics le ral thuam chungchanga karen nampum pui ai o tuatana sangkhat zakwa le somnga le parukuma andinani ti in an ho tupa Sony damia chuan soi ve thung Nimin pia lam khan KNU chuan Central Emergency Meeting kovin Sony damia hi KNU atanga an chol tir thule amalak dan le thil ti zong zong chu KNU nen engma in nam noina an nei lo thu an puanga nimina Sony damian thu chu asiama chuan andin chan ber chu sipai council do ani thu soin KNLA hi KNU noya nam sipai ni in KNU hi NCA Nationwide Ceasefire Agreement a minglo sign to ani na sipai council do na ma han la tak tak tur hian phuar tu enge mohi a omle thina chuwangin SAC sipai council do na konga hian duangin a che theilo nia soin NCA agreement nena in nam noina nei mi alo nam sipai zalen zok dinatul thu asoi boka tin karen nam sipai engpo SAC sipai do anni phot chuan PDF te po ni se an tho pui thei vekani ti asoi bok karen nam sipai te inkara hian boina chuakin SAC sipai te kap man manglo hian anin muthiang lowang ti te po lo omani kotu le ho tu pa chanchin hi KNU lamin an soidan chu hetiang hini ve thunga KNU chuan Sony damia hi Karen National Defense Organization KNDO Commander-in-Chief ni na pek alo nito mase thuni na pe kani atangin KNU noya sipai ho tu ani na keng ko zo lovin nam sipai te ta na zom tur dan le rai a zom hlei theilova a kai hruaina noya nam sipai ten hum sualan dai le ta thina ni antia Dupalaya district Phalu wole lama dan pela chet na chungchanga investigation kalpui me kania tichuan sang ni le som ni le pani July ninga khan Sony damia chu atna atanga chol tir ni in a aya general sothi le chu commander in chief atana ruat leilo kani KNU in dana nei investigation committee in zalen taka sipai te omdan chui chian phalna anei chu za zo lovin atopa KNU judgment hi atuar theilawani ber antia chuwangin mani July ni sari khan ani na chu chol tir tak tak ni in a ai o tuatana an ruat leilo general soshi le po chu commander in chief atan an ruat ngetalolo ni in an soibok athil ti du dan hian zun thatir lama social media dar tawak mai sipayan man te chunga KNU dan pela kutan thla ka an tha tak te chungchanga kut thak tu te chunga ro rel na chelek dan turpo rawati khol zo ta vekani ti an soibok chuwangin Sony damia ahova kotuli army din ani hi KNU KNLA tenen hian engma inzom na a omlovani ti hi sipai opna daudala mala mek tu ramchunga PDF tele nam sipai pol sang tele rampona mi zong zong hian lo hreturin an thu chua chuan ngen na an ziak boka nam sipaya in chal theu anin kar in mu thiam lo na hi azualanga sipai ka tum ve hi anin kap masat hutang ti te lo omani hi Myanmar ma hian sikul zir tir na thok hi an vain no ili le chan ve lan om nianga yani a sipai thu nei na pong lak nu civil disobedience movement tatel zir tir tu hi noi ni chuang an ni in NUG Education Department lama data atangin a hriat theya tun thleng hian zir tir tu CDMR an man hi zani le pakwa an tling to a mi som ni le pali in an boral pha to bok ni in AAPP chuan a soya
an hriat dan a hian ataka chuan an lo tam deuh zawk mai thei ani an ti bawk heti lai hian CDMR an ni na ata din mun chi hrang hrang awanga kir le a SAC hnuaia zirtir na thoka let le an om ve nual boka zomin tu nana soidan chuan zun ni som paruk theng khan chutianga in lam le ta zirtir na thok le te chu mi sang thum le za le somnga le paruk an ni ati hetianga zirlai te le zirtir tu te man hi human rights bung som ni le paruk na hnuaia child right then thum na le then som ni le pariat na te sang ni le som pakukuma child right an siam te nen khan a in kal tlatani ti in July ni som pasari khan NUG lam chuan an soi ve to bok ASEAN Special Envoy Prak Sokhon chu ala bei dong du mai lo ni na lang Myanmar rama atum thumna na kala bei sei thu soin pisu chi ne na in mu an phal sak thei hlo chuan pisu chi huwang mangin Myanmar boy na hi achin feldan kong la om ngei do na riat thu July ni som nia Channel News Asia in a interview na asoi interview hi ASEAN Special Envoy to Myanmar ani anga foreign agency te ma chon masak ber tumani sumdo na tlu cheme ke na hong na satawangin damdoi man atau chakta hle ramdanga tanga damdoi tol lu tu company te po tun ma an sum mana tanga 15% sum sen bel angai baka company then khat chu an chol ta hial mai ne soyani dollar rate kai na hong kholo vek ani bera damdoi man atau chak ema wangin ati thei deuh chuan ni tinama mo chi hrang hrang heng paracetamol le damdoi dang doctor ron ngai lem lova ei mai chi ang hi chu lei khol an du deuh vek towa chu wangin rengun le khopui lian then khata chuan damdoi zuar tu te hian limit nei nan zuar hial ta nia soini World Bank lamin an soidan chuan Myanmaram economy tlu chemek hi kumina po hian ala ding kho chuak hlei thei don lo antia kumina an GDP po hi sang ni le som pakua ne na khai khinin za som pathum lain atlat niam ri don ni nan soi mu na dang te chu om ve tho ma se soi thamani lo antiani nikum khan 18% tlaniam turin World Bank chuan an lo chuta kumina ero chuta tanga 3% vel akai le an ringani maro chu an mani point heti an chut hi ti boi tu ala tam hle don ani anti boka tluang taka thila kal chuan tina ang velani bera Ukraine boi na ngong anga ngai thei tur ramdanga tanga an chok lu man to zelte ramchung boi na la zual zelte power supply khailak zelte transport le finance lama an boi na te hi an ram economy mason na dal tulian tak tak te ani hloma he nga wang te hian thil hi achiang lo vek riani antibok an soidan chuan kumin hian Myanmar mi te zinga za somli zet hi chu below poverty line BPL noya an omte vekani kum som bi te me re theina bawan tumna ta kha tuna hian a hnung tol zongin an lakal le me kani sipai thu nei na pong lak nu karkal ta July ni som pakhat thleng kha chuan ma ni in chua sana ral tlan zong hi mi nuai sari le singriat le sang thum le zalila yan tling to ni in UNOCHA chuan July ni som ni kha na soya thu nei na pong la kani ma khan ral tlan nuai thum le singli le sangruk le zaruk an lo om sa boka tuna hian ral tlan zong hi nuai som pakhat chuang ani to ni inan soyani COVID-19 hian ASEAN chevel hi anoi le ang ti te po lo om le tatlat mai boka darkar som ni le paliliam ta chung khan Thailand rama mi sang ni le zaruk le pasari hne na COVID-19 an mule toa mi som ni le pathum an thile to ne Martyrs Day azauta boka ramchung mun rang ranga SACC pai thi an pung le deuh ne na lang khitit media chuan nimin pia lam khan sipai som sari le pakuan thi ni ina soya report kim lo tenen chuan somriat chhovel an thi tura ngai la adik thokhat mai ome ole khati zong kha tuntuma Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chuni a ngai khatu zong te in za chunga kan lo me